Anya laki din! Sino niyo tataulan ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay, pipiling perpekto kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasao ko namlan asino. Abay, nasakit lat tatinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkay warang nga aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod amabali na may bulos dagit ang aso? Na makapirhuiso da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't abakay. Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan ang masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayad mo't lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkay wara lang ti aso na? Ado tayo mo't bakit? Ha? Basta, kagurgurak det a babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't. Iso nga aging gaita. Kat awan pa'y asawa na tapiling nga rin. Agsagdang gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ayat inaramid na ka. Sa bali ti panagkita na kanyak, idilimmabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo laang. Saan, tatang? Talaga nga rod sa bali. Kasli adagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang aday ta? Di na paymat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagiti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Medyo lang no nasakit tinakam na, idi-in report ko dagiti agkay wara nga aso na dita kalsada. Aso da nga minti da dumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Daita siguro ti di na maawatan, tatang. Ay, saan nga umanay dahita ang pagguraan nyo iti tunggal maysa? No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano nun ti speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa dito eh. Nabayag mo ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya kunti makamo. Itaman pa yan ang lagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? Adain download ko kat akanta. Iso man ti denggak kabayatan ti panagdalos ko. Di kan aging iimata. Anday ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngami, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit di mo tay? Anyak ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amat. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag iyabangir mo. Nasaya at kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaruba tayo. Anya ka langit din ay bakit? Kaya't mo ta dadaulat daytang speaker, ha? Na dahi ti di mo aramidan. Ta talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kit di aramidem. Tabisi akmat ditoy. Awan oras ko makidibig kan ka. Di kan aging iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay,
May sa oras samat na nakasta ti patpatukar na. Makaumamat. No sa anak nga bidlaw, da Marilyn diag patpatukar. Awan mo ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka-loudspeaker. Ay, diag abukad ako ada ah. Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi ah. Ay, amangan mo't ano da ti paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak day dya babae tatang. Bai, wakwa, kirat pa'y aper-permi, saan amat Sayat mo, tainedap mo ti speaker si Kamarilyn. Iso lang nga, iso ti music mo. Nasurok amay sa nga oras nga iso ti patukar ko, lakay. Imposible mo't no saan anangag ni sabet dayjay. Anyat ko nam. Para kin ni sabet dayjay akanta. Iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasama, lakay. Naitaman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan tagpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker day to'y Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak, mama. Idi na minsan nga alda, nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay, Nana. Iso agim matang akmat itidakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ayun, anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti ko na siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagidan na idi na minsan ngal daw. Nangagyaw ti patpatukar na, nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay kumapasagidan na ka. Adaya ti sanyo nagkinaawatan. Jak amo iti deja a babae, nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknak mo't ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalayda, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti day nga speaker na nakaw. Ginatang ko, tatang. Agpatukarak, mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amam na niya ti title na, tatang. Ah, Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. ay una yan day nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta. Tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima nagura yo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan, tatang? Sa anak apaabak iti day ja babae. Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yo? No kasta ti ararabidan yo. Uray pay. Tinapatag kanya. Mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Hinton ko nagreklamo na kiti kaaruba. May raman da pa yan iti gura yo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon, tatang.
dinadalos ti loko, kunam met plano isot perfecto, kasla awan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba? Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay, mate. Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka. Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayanda sabet ti paggapgapuan day ta tukar. Ha? Talaga mo't day ta babae ah. Mabidlaang tairuar ko man ti speaker, tagpatukarak man Uy, di mo iruwar ti speaker ah. Makadisturbo kayo iti karuba no kastalaan. Aging dadalos ti loko, kunam met plano isot perfecto, kasla awan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik metten ti agin dadalos ti title na kanta. Kita man niya ti aramidan na no manggag na. Na, apay mo't nga ni deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas na ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababay nga road ka na giti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mo't para kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag ngaasim man, gusto daytan. Saan man akong kumpurmi tar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Huh? Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo tan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko no dati bakit? Tapno masulbar ko mamudlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kasta langan ti aramidan. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. Na may samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo a karuba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da katukar lang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis tagpatukar. Gamkitayo mo't agamin takontrolan yaw. Da kayo mamati pasagidan da tatang. No anya mati aramidan nyo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo ti tunggal maysa. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigan. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo a karuba kada kayo. Anya? Anya ka no ti basol ko? Nakapigpig sa kano tito karmo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya?
Ali pasagid pa more. Ha, Asinaw dagita nagreklamo. di mon amwen. Panunutem kit de, naanya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko no dakda kayo laeng, ngam saan mat, tairaman nyo ti intero a barangay. Grabe ka mo't lakay. Saan mo't ngintero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kanuti nang i-report kada kami ija barangay hol tatang. Nangag ko nga rod na jay. Karuba ka no matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat na kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid day ja Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin. Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni Kapitan no makita dakmanon ijay. Ay katanusam Ay nasasayaan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Amangan no iso ti makasolbar na ita. Iti diyo pagkinkin na awatan, kini Marilyn. Masurunak na na Celia. Ha? In pabarangay da kami pay laeng mat dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamin. Saan mat asyak tinangirugi? Ni mat Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam oray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy ang mapaspasama. Mapankalat no makisarita kayo matlang itisang wanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat ken ka, Marilyn. Awan ka di pay ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Ang mga no nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Eh, uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na takas jay matipat patukar mo. Iso abi malusak matan. Naaramid ko lang ti kasjay. Gaputa na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot tenta sumungan. Ay, uwid nga agpaiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan, tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa, tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Anya laki, Jay. Nuwad na sakit tinakamaw iti karuba. Pagsaritaan yaw anasayaat. Di kay agpinasagay. Nang runa no mairamraman na iti karuba yaw. Ti parikaw, kit rumbang nga mapagsaritaan anasayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Jay. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din!
Ay, piman mat ni Mari Jessa, mare. Wan nga rod, Mari. Nagbayag akayat da nga agasawa ti maadan iti anak. Ngam ni, naalisan ka nomat ni Jessa. Sayang nga rod, mare. Sana bali, saan pa'y siguro nga ita ti para kadakwada? Ay, adan tulat ta. No nakagagatumad nga mindaya ako, mare ta. Di na lamaanusan dagyan iti unag ti balay. Amo mata ni Jessa, workaholic dayjay. Di na kayat ti adalang iti unag ti balay da nga awan ar-aramiden na. Kayat nakat aggargaraw latta. Ay, sapay la kumatayin na nanamat ita. Tapno saan na maulit tinapasama ken kuwana. Ay na, Mare, kasayaatan nga iinanampay lang amin. Ha? Bed rest, ako nata. Nalabas tumot ngamin ti kinagagat mo. Unay kan aya. Ay, dayta nga rod, Mare. No saan tay mat ngamin nga agtrabaho kat awan maisaang. Si kakit dimot, Mare. Da kayo nga agasawa ti maawanan iti isaang? Oho, patyamat. Mangmanggad kayo adwa. Isu nga imposible no maawanan kayo. At dalat tamat amare, saan mat akanayon anawadwad? Sa bagay mat kiti ngam ne, ti ibagbagakan ka, inanampay lang amin tapno. Uwan mare, dayta ti pampanunutak ita. Sa anak man pa'y ngagtrabaho iti manuabulan, agi na naakpay, mare. Nasaya tayo nga imbagang bakit. Aginanakaman pa'y ngamin dito balay. Ay, uwan ka di lakay, sa anak pa'y ngagtrabaho. Nakasaritak matan ti busmi, idi na minsan pa'y nga aldaw. Kasta ka di. Tuwan Siyak pa lang ti makam mo agtrabaho. Dito ka lang balay. Maburing aklakit di lakay. Anya nga tano kargaan tamanan ti istorta. Tapno aglako aklatan, ta sa anak kumamot ang maburing dito'y balay. Ha? Aglako aklatan lakay. Pangaasim, ta saan ka ko mga agkid-kid iti suggestion ko. Ala, huwag. Mayata hindi tayo nga imbagang bakit. Siya akong tag-purchase. Saan ka maring agpakalaing ama pa ni Jayle? Anya? Tutuan. Inton kuan, jak tumanin masiputan, napangkan. Saan nga rod lakay? Ag-purchase ka, tati aramida kat aglako laang. Anya laki di. Ay na, mare. Mayat day ta na banunod yung agasawa. Ha? May mayat pa yung aglago kalaangan. Tada ka lang dito'y balay yo. Wan mare, aglako akpay laang. Ngam niya, ang mga nulab sa labsan nakto. Ang mga nusaan kay to agumatang dito'y tersenak no kwa. Sika talaga, mare. Manipod pa idi aging gaita. Supportive kami akamarem. Ha? Sapay lang kumarot Promises. Dito yak to agumatang iti amin na masapsapo liya balay. Oh, Kat, kaano ka nga ro damang lukat ngay? Inton Lunes mare, no Domingo, iso ti pa nag-purchase nila kay ko. Ta isukat nga rod ti aldaw, akaawan trabaho na. Okay, mare. Kompletuan nyo nga ro ti lako yun. Tapno ado ti umay kumatang. Un mare, kompleto Ricardo, ay niya laki din. Amom lakay, nalabasak iti nga agdisdiskarga da Carlo itilako da itilugan da. Aglako dan sakit di manan. Kitaglako dalat ta bakit. Tikunamkit day, umapal da kadata. Gapulang ta nakita daan ng lukat ta iti istor, mang lukat da kanumanay. Talaga mga into lang da ti apal da.
Anya ka din day tangay bagbagan bakit? Katpud no, mat. Napaglandakit di ang managapal, Iso akas ta akong dila ako damat kano. Sika talaga. Tili bagbagam. Apay di ka lata baybayan ni daya. Itaglako dalata. Indon kwan, adamakang iti bagbagam, narigatay. Ay, awan bibiyang ko, nga ura at damakangag. Total pudno, mat. Ay, niya lakit din. Ay pangasim man. Agulimag ka. Nakababain. Oh, nagsapa ka mat ng Tina. Wan, imayak ka na sapa, tada kayat ko nga ibagakan ka. Ha? Anya rin ka? Agkumari kayo mat ka ni Jessa, saan ka de? Pakibagambang kang kwa na. Nagalas ti ugali na, napagklandaman nagapal. Anya? Ay, anya ka din dahil nga ibagbagam si Katina. Naibagak day ta, tamanula ang abulan tinapalabas manipod ng lukat kami iti istorme. Sa ita, kundila ko matan, just kida kita kaaruba. Anya? Si kakit dimot. Adda rason ni Jessa no apay akayat naman ng tiaglako. Saan nga minin ang makatrabaho? Iso ati panaglako na tinapanunot na. Tapno adamot ati pakakumikuman na. Oho, nagadulakit niya. Ti kunamkit day, umapal da kada kami. Awanan bain a babae, awan pa'y nasayat nga ugali ti karuba. Ay, jak amukan Katina. Basta, pakibagam ken kwa na, awanan bain. Pao, una yung dayatina. Ay, siya pa yung dagngar-ngariat, kaputi kasta ba nagsasauna? Wan nga rod, Mari. No anya laon ay ti pagsaksakitan tinakam na. Gapo iti panaglukat da Jess ang agasawa ti istorda. Nasakitin agam na, kaputad di na kaya ti maartapan. Ha? Nakarkaro man ang nagsakitin agam na ita. Gapo tamakit-kita na amas ad-ado ti mapmapan gumatgatang iya ayan da Jessa nga miti tersena na. Ay, wan Saan na nakaskas da awabasitan ti mapan gumatang iti istorda, gaputan ang inauna iti lago da iya atina. Ay, wan Mare, pudno day ta nga imbagam. Ado ti mangibagbagaan ang ina kanuunay ti lako na. Katuan, agasam man, kaslatan pesos ti ganansya na iti tunggal lako na. Wan nga rod, Mare. Jay to pa'y lako na apansit kanton nga 18 pesos laang kini Jessa. 28 pesos kan kwa na. Nalabas pa nagpres-presyo day jay. Into no ba si ti gumatang, pabasulan na pa iti dadu mga da store na. Apay, maisuro na ayat iti tao no sa dino ti kaya da paggatangan, anya lakit din. Talaga na punwan ako ni Tidayja Jessa. Nagsakit at talaga tinakam ko kunkwana. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si Katina. Saan na ka mangan anon jay tao Agasam man, manungal daw nga 1 pulos ti may gimatang ditoy. Gaputa amin matandag iti sigod a customer ko kat imakardan ijay. Anya? Siguro, kasta unay apa nang dadal day jay adjay sa kanyak iti tattao. Iso kastuyan ti mapaspasamak. Saan ka man ngagsasaw iti kasta? No, da nakangag, indarom da ka. At nga ro, ti pamanagnag mo, dinadahal da ka. Ha? Talaga asaan ka ngagpampanunot si Katina? No, tutupan da ka, gapo iti kasta nga ramid mo, ay, makamo ka. Naglaing ka, mangipapan. Salbag ka. Anya, kat, basol ko nga rod, no apay nga awanan ti mayat amapan gumatang ije istor na. Day tangarod mare. Ay na, kasta unay apong tutnaken ka. Awan mat ti makagapo. Una yan? Alam ba amon? Saan mo natutupan? Takas diya talaga ti ugali ni Tina. Ay saan? Anya saan ko atutupan, Mare? No aglablabas akit, anya aga po, abaybay aklatan. Ha? Amok mo tagpakumbaba, ngam saan mat akanayon. No kasapulan alumabanak akit lumabanak.
Gaputan ukas talata na kanayon. Kasla iyad adda dati dakas nga aramid na. Sa bagay, may punto ka, Mare. Iso asaan nga agsasauday di ati na itidyak magustuhan. Tanumaplang tilapayag ko. Ha? Saan nalakit di magustuhan ti aramida kenkwana? Agla ko kalakta ka, di bakit? Di mo latta nga ikaskaso dagiti mangmangag mo nga ibagbaga ti karuba. Anya saan nga ikaskaso? Aglablabos da di atina. Diyak mat anwan. Basta naglako aklaan mat. Ngam ni, kas di matan ti mapan ni ibagbaga. Ha? Anya? Tiawanan bain. Maminsan pa'y at talaga nga damangag ko alablabi din na. Ha? Makaraman da yan. Bayam latta ka din bakit? Saan man alasaya at ti makiap-apa? Amok asaan anasayaat. Ngam aglablabos mo ngaminon. Ay, nako. Saan kumat nga ananwan? Ngam agkakanat ibagbaga na itilikliko da. Salbagkit di tikaskan kwa na akaruba. Papasulan na kit de, no aping awanan ti mayat amapan gumatang iti istor na. Anya lakit din atina. Daytan ti bagbagak, Mare. Nasingpot ni Jessa. Ngam lumaban mo't la dayjay no mabwisit iti kastaunay. Bayam, taikan na iti pagnakman na daya at tina. Luma na David tumat. Sa bagay matkit di tapno saan amarwam. Ipabasol lang tumat ngamin iti sabali at tao, no apay nga awanan ti mayata gumatang ken kuwan na. Siyempre, piliyan mo't ati tao no asino tinalaklaka tila ko na. Ay oray siyak mat ano ko Kumatang kakit di ta triple ti ganansya na, kadadama tinalaklaka ti ko na. Dayta nga rod, nangina ti presyo ni Tina. Dayta ti makagapo no apay nga awanon ti gumatang iti tersena na. Awan nga miniting na, ti kayat na, agad bumak na nga dagos. Ngam di na mo asaan na nasaya at nga strategy ti aramidan na. Dagos apagbaknangan na ti kayat na. Ngam, triple ti kayat na ganan siya. Asino ngay mo ti mayat agumatang. Anya lakit din. Apay, anyat pa nagkitkitam kanya. Mabuti nga ka ni Jessa no bilang laan. No way! What? Siyak ti ikan na iti pagnakman. Ha! Amangan no isukit di ti ikak iti pagnakman na Kundi la akong tumatiloko. Apay nga min ayan, agas ta unay arurod mo ken kuan na, gabo iti pa naglako na. Ay, kat, naglako lang mat. Awan matidagas nga aramida na gan ka. Anya nga awan? Manipod naglako ti awanan baen, awanan ti mayat agumatang kanyak. Kita ang mandagi ti lako kanatang, nalungtot da pa yan, ti kamatis ko nabuyukan. Basol ni Jessa no abay analungdot dagiti lakom, kasta gadi? Katwan, amok akas taunay ti panang dadail na kanyak kadagiti tattao, asigod agumatgatang ditoy, tapno laeng umakar da iti paggatangan. Anya? Ay na, uray idanon mo day takin kwa na, awan bibiyang ko kaputapudno, Mike. What? Talaga nga agkarkarit da di ababae. Ay, diya ka mo no apay akas jay ni Tina. Aging gaita, si kapay laang ti itutudo na nga aging basol. No apay asaan na malaklako dagiti lako na. Anya? Awan nga min di nagmamaayan dagiti lako na. Nang runa tinatang na. Basol na nakangingina mo nga minti pa nagpres-presyo na. Malabay amon, Mare. Ay, dito ka man pala ang mare. Agbantay ka dito'y istor ko.
aglako ka, no adda gumatang. Oh, papanam ngay mare. Addala pa panak mare, mabiit lang. Syakit din ti pabasulam, no apay nga awan gumatang ditoy. Awanan ka itibain si Katina. Pangasim, gusto ko man. Daytoy nalungtot akamatis mo. Irigis ko di tarupa makastoy. Gusto ko Saan ka nga pagpabasog nga awan makagapuan niya, ha? Ibagam adinadaal ka iti tatnao? Iso nga awanan ti mayak agumatang kan ka? Kasta? Kwa Jessa, kun kunaklang day jay. Kunkunaklang tarupam! Nagululi makak iti manu alawas. Uray ado ti mangidandanon kanyak iti ibagbagham. Ngam aglablabas ka matuna yan. Basol mo no apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Gaputa nangina ka unay nga agpresyo iti lakom. Gaputa kayat mo ti dagos a panagbaknang. Anya, Sa ita, agitudo ka pa iti tao asaan da kamat nga nanuan, ha? Maminsan pa'y tina. Maminsan pa'y talaga aluguban ka. Gungo na ma. Gusto lang na itangay naramid daging ka. Tapnog nakam ka. anya, Kurang pa di ko maday tangay naramid ni Jessa king ka ah. unay kan. Nagsakit lang arudan ti rupa. Gapo iti na may anday dya a babae. Ngam kastapay lang matibagam. Asawa na kuno. Asawa ka, angam san ko kanunungan day ta, saan na nasayat nga raramidam. Nyalaki day. Anya, Apay di ka mabayin. Aga pulang iti kasta nga ramin mau. Isaw ti makagapo no apay sugsugudin da ka dito'y balay nga ipungot kentong pain. Gunggunam kunak tumay. lakay. Ipabasol mong tumang ngamin iti sabali at tao. Ti sana nasayat ang mapaspasamak iti negosyo. Sana kasta ah. Isungawanan ti mayat nga umay gumatang ka. Gapo iti nangina aprisyom. Kaya't mo mga ngamin kilata pa nagbaknang. Anya nga ita, nag-expire kas kada malungtot na itilakaw. Nyalaki din. Apay akas deti naramid mo bakit? Di ka lata binaybayan. Aha, makapauma. Ay, unay ka na ya. Tinungpakan impungot ko iti kastawnay. Tapno agnakam tiawanan bain. Ti kayat na, isula ang taglako. Tapno isula ang ti paggatangan ti tattao. Mala, gusto ko man day ta. Saan ko man amaulit ti panang sugod mo kinkwa na ijabalay da. Ay, nuulitan naman ang ati sumanao itilikliko da. Talagang ulitak ah. Apay kit dinasaan. Anya? Alangan mo't nga isula ang tinasayatan. Ha? Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabon apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Sikapay ti daganas na ngagungay. Ay, anya ter aramida maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaom, kapapain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, ah? Ha? Si kamot lat makakit-kita iti pusag kaw. Imbag ko mano na po daw tapusag mo kunin ang rugate.
Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta. Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alak. Anya? Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay manjak. Nagbudaw. Oh my kakidain! Ala ka na nang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, wag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kao. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Siya pa'y lakumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kao. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay. Agriin ka. Payaya marin. Tano lakay. Ay, Ay, sinang pagkamarin. Nangay. agwilding ta, tano lakay. Manjak. Ay, na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak. Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko. Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamagmag na. Ay, sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay, Daytoy anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wilding ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wilding, paray. Uray lang matukol ti Wilding rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni likodan ti balay nanang. Ison ati parchin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapanmangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apurak. papanamaya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow! Tinulaan ni Tib ang manok ti si Dain. Tama rin ba kay? Wen, tanulakay. Agigop ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Anyat kinunam tanaw. Ako di mo ikan iti sa bali akay papanan din bagak maring. Di kaya't ko asawang uray may sa tibakit basta nagagay. Nagadupay la sasawom dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsaka. Tanulakay. Agriin ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na ngarot ang likodan Sumango ka kunak mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali manin dayta. Nagbanglo at lakay. Uray niya ti bagbagam. Kitain na. Nakasando Ay, agbado ka. agwil din tangarutan no lakay.
Ay, di naksapala na inang pudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatigdogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpari ko tamaya, paray. Ay, makabandog tagwilding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwilding. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Anya sana all? Makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't, paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Hey, kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato, nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw, tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok, nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Jay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na iti pataw. Naimas. Ay, naimas man ang si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mga ano kaya mo. Jakpay kaya't di mangan. Nay, imalatiw ka mo diti balay, tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito'y pailaang balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito'y balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklikli ka lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta. No pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito'y balay, nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y nalalakay. Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito'y balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amang ano at dalaang di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaang di tatang. Sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat kulang ti saan pa'y nga agawid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay damanong mga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kayat agawid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay pakalaan nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabikan nga agaway. Alas 11 itirabay. Ay, baka torturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Pay nga'y. Mangan kapay. Kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta.
Anya, Hindi ka marin ti pagturugak. apay nga ijay kamarin ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ija silita pagturugan maring. Apay nga'y, Madalal yay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog ko namang. Di ka nga rin aglaw Saan ak matatulag? Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang paray? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iswalik-liklikak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo paray. Pag sidanak itinaimas ni Mareng, hanggang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan pare Agustin. Jaklay bagbagaday ta kada kayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta paray? Wan paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awil iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan ni nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap na panan nangarudan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, ang mga nuad dala na panan na nanay. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang. Matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asapsapulan na kayo ni Nanang. Ay jak pala kayat ti agawid iji balay anak kaw. Jak kayat ti manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung mutin kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya? Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason? Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya kan Maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya. Uray nga minusaan ta nakabailan ka ipili mo mait. Agunget ka pa ino dya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you ko nang matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, Maring bakit. I love you tao. Ay, ginarakop ng aroden at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.